Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Nimin Khan Mizoram pumah COVID-19 positive mi zaruk somni panga hmuhbelh ani a Serchhip District atangin mi pasari hmuhbelh ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi somkwa hmuhchua ani a Tunhnaiah laboratory a sample test ringa COVID-19 positive hmuhchua somruk pakhat an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchua tharzali somsari pali an omthung ani ZMC RT-PCR manga hmuhchua te himi somkwa ni in Aizawl district vek an ni a Tunhnaiah laboratory atanga hmuhbelh hi mi somruk pakhat ni in Lunglei district atangin mi somni pathum an ni a Siaha district atangin mi somni ni ani boka Longplai district atangin mi hriat hmuhbelh ani boka Champhai district atangin mi panga Kolsip district atangin mi pahni ba ka Serchhip district atangin mi pakhat a omve bawk Serchhip district atanga hmuhbelh hi Serchhip Vangkhua ni in mi pakum somthum mi asam atanga lo hotum home quarantine lai symptom nei lovani rapid antigen test manga hmuhbelh hi mi zali somsari pali an ni a Aizawl district a mi zahni somnga paruk hmuhchua ni in Lunglei district a mi za som pathum hmuhbelh ani boka Mami district a mi somthum pathum Longplai a mi somhni pali Kolsip district a mi somhni Champhai district a mi som pathum Siaha district a mi pakwa ba ka Serchhip district atangin mi paruk hmuhbelh ani bawk Serchhip district atanga hmuhbelh paruk zinga pathum hi thenzol khua ni in mi pano pangkum komi le meichia pahni Khasari le kumsomni panga positive contact atanga shikai te amni a symptom nei mi pahni an omani anni ba ka hian BSF mi le sa pathum mi pa kumsomthum pakwa kumsomli pakhat le kumsomli hriat mi 16 battalion BSF dongzol mi te anni a Tunhnaiah Mizoram pon atanga lolut quarantine facility khongshan lai mek te ni in symptom nei an omlovani Nimin Khan N.Vanlaiphai Kohhhran N.Vanlaiphai Kohhhran chuan Ngharchhip lama Myanmar raltlan te chhawmdawl nan thilpek chi hrang an pe N.Vanlaiphai Kohhhran N.Vanlaiphai Kohhhran chuan Ngharchhip lama Myanmar raltlan te chhawmdawl nan bu fai bek somhni panga dal bek li alu bek nga le chawhme chi hrang enge muzat an pe a heng thilpek te hi Kohhhran mi pui thaw khom te le Kohhhran chunga pol hrang te thaw khom atang te Kohhhran sum manga leite ani Ngharchhip a hian Myanmar raltlan chung ko somthum pali mi zahni borvel an ommek ani raltlan omna khua Ngharchhip hi in somkwa pahnih vel an ni Serchhip District chunga African Swine Fever SF lenna hmunah Nimin Khan Vawk thi somruk pakwa awmin Vawk somruk suat le ani bawk HNVT Department sinchia na atanga alandanin Nimin Khan SF lenna khosom ni paruk zinga khosom pali a Vawk thi somruk pakwa a oma Vawk thi tamna ber new Serchhip a Vawk som hriat thi in chingchhip a Vawk som pathum thenzola Vawk som pahni le ke chuma som thi a bungtlang a pathum thi in chiatlang piani veng chimveng le khum tunga pahni theu thi in din thar field veng chingchhip mual pui veng chung le chuan thartlang nuama te pakhat theu athiboka hengtenen hian Nimin thlengin Serchhip District SF wangin Vawk sang ni za somni paruk athito ani Nimin Khan SF lenna khosom pakhata Vawk somruk suat le ani boka hengtenen hian SF lenna hmunah Vawk suat chu sangkha zanga som pasari ani taboka Vawk lenna hmunah puan ni lawa Nimin Khan Vawk thi pakhat ombokin lenna hmunah puan ni lawa hian Vawk somni pakwa lai thito in Vawk pahni suat ani to bokani voin report tharbera Vawk somruk pathum thi belle in ke chumle thenzola Vawk pakwa ve an thia chiatlanga panga thi in new Serchhip le Serchhip marvenga pahni ve an thiboka piania pakhat filvenga pali siang tlang le chingchhip mual puya pakhat ve veng chunga pali chimvenga pathum bungtlanga pathum khumtung waltu le chuan thartlang nuam bak tonga te pakhat theu ba ka chingchhip a Vawk som paruk lai an thi belle bokani heti hian shiwanga Vawk thi hi sangni za somriat pakwa an tling ta chi ani Tunhnaiah Zokhawthar khuaah shi kaina chin hriat lo COVID-19 shikai hmuhchua an oma District Magistrate le Chief Medical Officer Champhai te anin rontlan hnua hilai che vela na shik adar zel lo na malak ngal tul hle ni a an hriatin Mizoram Sarkar Health and Family Welfare Department in June ni ruksang ni somni a Containment and Surveillance Plan on COVID-19 for Mizoram ati chua para fort lo chanin hilai bor hi shi in kaidar zel theina munral ti mumal le chaktaka nuchui na contact tracing kalpui ngai na hmun ni a hriat tani
thilpek hetiang hi anita kawanghian P Maria City Zuali District Magistrate Champhai District chuan the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 Section 11 Tunhnaiah angin Zokhawthar khopumpui chu hmunah khirbik restricted area a voin July ni somhni pahni sang ni somhni pakhat ni nga ni chhnu hian apuang ani restricted area chunga hian magistrate medical duty le VLTF duty te phalna lovin tuma lu le chhuah phal ani lo he in khua khirna hian Executive Magistrate, Police, Health and Family Welfare, Fire and Emergency, le State Bank of India, Zokhawthar Branch, Thoktu Tebaka District Magistrate in Abik Taka, Palna Apek te ero ahuam lavang. He thupek bochia an oma man an ni chuan the Mizoram Epidemic Diseases COVID-19 Regulations 2020 Section 13 le Indian Penal Code IPC Section 188 mga siyemthei an ni ang he hian thupek chua ani atchanga nuchuina contact tracing kalpui ngai hun chung ahua mga atul anga po sei thei ani ang Nimin Khan Dr. Pachuaw Lalmal Soma, State Nodal Officer and Official Spokesperson on COVID-19 chuan COVID-19 shik Sawrkar-a omle omlo finfia tura Mizoram achanga COVID-19 positive te swab sample 100 whole genome sequencing tura National Institute of Biomedical Genomics NIBMG Kalyani West Bengal Anton result nimina anshiat thu soin sample za Anton zinga somsari panga a COVID-19 shik thar chi thum mu ani thu soi heng shik thar mu te hi delta variant somsari pathum alpha variant pakhat le ita variant pakhat ani aizol district a sample lak somsari zinga sample somnga parokhi delta variant ni in alpha le ita variant pakhat veve ani lunglei district a sample som lak zinga sample pakwa hi shik thar ni in delta variant vekan ni Serchhip District a sample som lak zinga sample panga hi shik thar ni in delta variant vekan ni Serchhip District a sample som lak zinga sample pathum hi shik thar ni in delta variant vekan ni Dr. Pachuaw Lalmal Soma chuan zirchia na nei to china delta variant kai zinga za a bial point pakhatin nunna anchanti soin alpha variant kai zinga za a pahni le ita variant kai zinga za a pahni point pasari in nunna anchanti asoi alpha le ita variant te hi United Kingdom atanga lopiang chuak ani awangin rampo na changa khwalzin te ron kenlu kanin kaidar tak ani ti achiang ani ati a tuna hian COVID-19 shik chidang te po Mizoram a alo omve to MT sha tumin malak zel ani thu in July ni som panga sang ni som ni pakhat khan COVID-19 shikai te sample za somnga pakhat chu whole genome sequencing tura National Institute of Biomedical Genomics NIBMG Kalyani West Bengal thon le to ani thu asoi variant Sawrkar zinga ita variant chu ahlo ombik le zwalti soin shikai zinga za somruk pakwa chu ICU en kolngai anni chinti asoya delta variant hi khovel ramtina a omto ti soin alpha variant hi ramza somsari panga a hmu chwa to ani thu le ita variant hi ram somruk pasari a hmu chwa ani to thu asoyani Mizoram a po district shanga heng shik thar hi a om thei to thu soin mipuite chu film khur le zwal turin an nge na COVID-19 shi laka inven na tura sarkarin ingkai shwaina adwan te chu uluk taka zom turin acha ani Dr. Pachuaw Lalmal Soma chuan sample thon na hmun National Institute of Biomedical Genomics NIBMG Kalyani West Bengal chu India Ngharchhip state pariatin kanin choma wangin sample test hian hun adu rei deuh thina result kan shi har deuh thinti asoi bokani Lok Sabha MP Pusila Rosang chuan voin Khan Parliament Central Hall Minister of State for External Affairs Tharpu RK Ranjit Singh Komin Myanmar atanga Mizoram raltlan te chanpui dan chungchang soipui Myanmar ram rishula omte COVID-19 laka inven na damdoi lam manrua tele aveite tana oxygen mamo pek dan turte ngai tua turin minister chu angena Pur Ranjan Singh chuan External Affairs Ministry kaltlanga ti thei ang te ti ani tur thu MP Pusila Rosang chu ashila Mizorama passport seva kenja ti puisuina turle atul chuan din bel na tur rot na te thlen turin Pusila Rosang chu ashil bokani Minister of State for Education ni Vawk Pur Ranjan Singh chuan zirna lam kai noi chul ang atne na thlen turin MP chu asom bokani Pusila Rosang hian Tunhnaiah kan buaina ramria chengte ti mason nan bial tu MLA ne na inronin cheng nuai som ni ape ani Nimin Khan Dr. Lel Rozama IS Mami District Borsap chuan chu vel khodaya IR kem le motor kong laite en fia in atlo Mami DC malak na hnuaya kalkong thar lai hi IR kem thar sakna hmun
bil padop tlang alai thlen ani to a helai hmunah hian JCB pahnih le Hitachi pakhat na thoka omto sabaka voina district borsapin atlo rual hian Mizoram Art Movers Owners Union 10 an rontir JCB pahnih 10 an omchil ngal bokani JCB hi mamodan azirin adang po tir beltum ani bok Nimin Mamit district borsapin chu vel khodaya kong laithar atlo na hian pu ND lelfak zualawarte MCS SDO Civil Court pu lel thanfala MPS SDPO Kortha pu Kiran Kumar MPS Adjutant Fort IR chu vel khotlang shwai tu te baka ram nei tu te zingami pu John holiday 10 an choi o mani UN General Assembly President Tharatana June ni Saria Thlanthar le Maldives Foreign Minister ni Bok Abdullah Shahid chuan ni thum chhungatan India aron to UN General Assembly President Atana Thlanthar ani nuah azin chua masak ber na turin Abdullah Shahid chuan Nimin Khan India aron thlenga Shahid hi thlamasa June ni Sari Khan UN General Assembly voisom sari parukna nei ani chumin President Atana Thlanthar ni in tuna hian Maldives Foreign Minister ni na achel mek bokani Shahid hian Prime Minister Narendra Modi baka External Affairs Minister S Jaishankar tenen meeting poimo tak an nei don ni in External Affairs Ministry thu chua chuan atar lang Kumin January atanga vo inni thlenga Jammu and Kashmir held up chua be pui thlak to a helpol mi le sa mi somrok hriat paruk an thito Jammu and Kashmir Police data pakhati chwa tharbera Jammu and Kashmir chunga tangwal sipai ti hian voi somthum paruk zet be pui an thlak to a hel somriat paruk thito in tangwal sipai lama tangin mi som panga in nunna an chan ve to boka civilian mi som pakwa zetin an thi pha to bokani heng hel an ka hlum te zinga achan ve zet hi Sawrkar-a taiba LET mi le sa an nge a Jammu and Kashmir a hian remna le muanna awm theinan sarkar chuan nasatakin ma alamek zela kumsang ni som ni khan in ka hai bo chiat tum zakwa somthum pasari zet omin kumina ero chuan tum somkwa panga chau ala om thung kumsang ni somni khan be pui thak tum za pathum omin helpol mi le sa mi zatni somni panga zet chu tangwal sipai ten anda tha ani Ethiopia Afar region ha Sarkar sipai le Tigray People's Liberation Front TPLF te chu nasatakin aning kap meka report chiang takmu tur la omlo ma se civilian thi le hliam engemozat an omni in BBC chuan atar lang Sarkar sipai te le Tigray People's Liberation Front TPLF te hi thariat chuang an lo in beito a tun chum hi anasaber pol ni in nili lai aning kap to a mi sang tam takin mun him lampanin ma ni chen na inan plan chia sana civilian tam tak thi le hliam an omni asoyani a Tigray People's Liberation Front TPLF thupuang tu ero chuan civilian an target lo thu asoi thung Ethiopia sipai thupuang tu thung chuan ne na an chan to thu soima se thu chiang ani le ni lo ero finfia alani lova he in beina awang hian mi nuai chuang chu chen na in nei mu mal lo le ril tamin an omme kani USA Florida Cup khel tur atangin Arsenal le Inter Milan te chu COVID-19 wangin anin hnuk dok Arsenal hi staff le players tur akal tur zinga COVID-19 positive an lo om awangin pre-season in bua saina hian antel ve theilova Inter Milan ero chuan Sawrkar-a zinveiwa ahlo omni a an shiata wanga cancel an ni ti an puang Arsenal le Inter Milan te in hnuk dok ma se Florida Cup hi khelchun zom ani don thova heng club pahni te ai o tur hi puan thwai ani don ani heti lai hian fans ticket lo lei to te tan po refund na hun rem chang siam sak ani don ti organizer te chuan an soyani football thu thar langsar ilo ngai thla ang David Alaba chuan Real Madrid azom felta a kumnga dai contract ziakin Sergio Ramos jersey number kalsantak number 4 a hadonani underleg chuan Krasnodar atangin Sweden midfielder kumsom ni parukmi Christopher Olsson an lalut Celtic chuan Rubin Kazan atangin center back Carl Starfelt an laluta amanatan hian Paul Magdadwai som pathum point panga sengin kumli dai contract aziakani Brentford chuan Celtic atangin center back Christopher Ayer an laluta aman hitarlan anilova kumnga dai contract aziakani season liamta championship champion Norwich City chuan an manager Daniel Fark a contract chu kumli dangin an po sei saka Farka contract thar hiang kumsang ni som ni panga jun thleng adai ani Fark hiang kumsang ni som pasari khan Borussia Dortmund chu chuasanin Norwich a en kolchana voi ni ngot Norwich Premier League khel turin a in petlin pui to ani
khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chuat thei chu ni e